Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Nanggro laksana layang. Malim tamsi ban tanglung mencahya. Maksud agama kesejahteraan, selamat iman di dalam dada. Selamat di dunia, di akhirat bimenan. Pelihara li Tuhan nibak nuraka. Tamak gemad nyan handa tupu ya, supaya rakan gata sempurna. Dunia akhirat metemeng senang, sotem pertimang ilmu mulia. Metemeng nikmat di dalam alam, urau kemudian dalam syurga. Ilmu mulia dalam alam, kehormatan cahaya alam dada. Tamat bekeng be narenggang, ilmu pengetahuan tajak mita. Be tat lalau wahirakan tatik rijang nafsu hawa. Han manfaat turut jihnyan, akhir sesalan benar binasa kata. Be sebab yuh binasa datang, be sebab jalang binasa raja. Binasa rumoh hana tiang, binasa rumoh hana tiang, binasa insan semayang hana. Binasa penganjur rubah ingatan. Ilmu pengetahuan gedepu hana. Binasa ulama kitab gebuang. Binasa tukang senipat tanah. Rubah tuha tungkat gehen. Binasa kapai perang pedoman hana. Rubah tuha tungkat gehana. Binasa kapai perang pedoman hana. Menan ke tamsi tulak teladan bena tapham dum barangna. Gampung lam tujin to ketapang, kampung lam juhang sibak kupla. Segala ilmu tuntut rijang, be tinggalan akhirat dunia. Bak sungguh ati uro malam, pengetahuan buta jaga. Bedah kaum umat Islam, payung tak kemang, yuh goh uroka. Perasi payung, goh ujian datang. Perasi hidang, goh jami dega. Perasi kuta, yuh goh taprang. Perasi barang, goh na harga. Yuh goh tamano perasi kulam. Perasi pintaran, yuh goh binasa. Sedia ubat, goh sakit badan. Tarik hasilan, ohna laba. Tablo menekat, yuhna murahan. Ta publo barang, ohna harga. Be publo menekat keniratan, hana labaan, rugo jiteka. Barang pupubut benar pikiran. Be publo intan, ngan dikrak tika. Menan sit bago udip lam alam. Be rijang-rijang takemeng beraya. Awai tak tuntut pengetahuan, temalam sajan
amai taba. Mengka ta turut perintah Tuhan, kegata Tuhan han beri cupa. Allah ne putruh puta kemeng asai nit senang be meriba. Ohna eleme beget jagaan ngan sepatutan wate tabuka. Be barang kaho tabuka kalam menafaat ta nadepu menafaat tak kira hana laba. Be ba aso gantung berlian jip-jip sago blang ta bawa-bawa adum ta emeh lah adum ta emeh sekarang gop tu memang gop nyan kemira gop lain kaya gop nyan taksiran gop metukang gop nyan buh jangka puaka sebab yang menan sebab di gop nyan ilme hana mengtan ilmu di dalam badan ta surut kalam jip-jip kutika ta surut kalam bertat bersalah keun benaran hana ngan timang ceng gehana. Wahai kaumku muda bangsawan, tuntut rijang ilmu mulia. Mangat jit gata urang pilihan, urang pertengahan si hana-hana supaya udip na gunaan be bago macam rabu iya raya be bago keriling dalam ia tajam be bago cawan jampang kerja be cok salu jangku lam kubang jipreh jan ujin deka jiteka ujin galak hanban jipugo lam kubang bukan tat subra bukan tat galak binatangnya hana jitimang bala deka ulu tu preh di bineh kubang jika meng makan dipegok dumna jika meng makan dipegok dumna saboh diperlan dipegok lam kubang abih pihna. Wahai saudara umat Islam be menan bangun teladan gata jino tak bedah lam tiduran bertatim pandang ban si selingka pandang kiri pandang kanan muka belakang tak periksa bekle tadu tajak rijang bekle tadu tajak rijang terbit upadang ilmu mulia tak tuntut dum pengetahuan awai mulaan tauhid nama ilmu tauhid usui tiga keun ilmu kalam pihnya dema lam tamruno fikih jimenan mangat tatuban amai taba tatukri puasa zakat sembahyang meniagahan tatu punya ta mehan tatu pu dua elemennya si amalan kalih menyata ilmu tasawuf kesuci batin bekna dendam sama saudara ilmu akhlak
cabeng nibaknya bujroh lakuan santun kaba. Nah, no kementang ile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.